Добрый день, Республика. Мы рады приветствовать вас на Алекминской земле, где в мире и согласии проживают более 60 национальностей. Былыр-былыргыттан өбігі сағаттан олықтаммыт олонқобыт ұғыға. Улу өліні әбебіт кытылығар, улу түйен тұран аныныста өліғіме бет олонқотын ұғыға. Эти күрдік өліғіме улуғын қомағай тылла қоғайнюта Наталина Кентьевна Иванова тылларынан бүгінгі олонқо ұғығын үйрілі қарылытын серін томын бұға эфирге сағалы бұд. Цех Олонхо в Алекминском районе должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на этот год. Тин байдах олонқоны сиригер, өң байыңнақ өліғіме улуғығар бігі бұ олонқа ұғығын ұрыйду айқалы көрсөйт. Манна Джон Серге ұйгу бұяң ардаған анныгар бұ аңяқ қочотын үрдігер. Олонқа қоғылар ал қатын дұпмас кытылыгар бігі кытытыгар бүгін олонқа дораян үрдік мәңі қаллаңға көрeye көтіуға. И сегодня мы с большой радостью встречаем 14-й национальный праздник Цех Олонхо в Алекминском районе на благодатной долине Аннях. Добро пожаловать! Декарджик лөхмә Джона Сергете бүгін үрдік күрәк түк үйерен көтен олонқа ғығын ұрыйду айқалы көрсер, оны көнді көрәтшілер бет. Бігіні күтті ағаға сәфирге бұ олонқа ғығын үйріләқ арылытын серін томын бірге көрер көтігерін ғырабыд. Екі сұлыстата бігігі кірджік ғығы білбәтілі, онын бұ ғық тыына әйгі алаға жайға тігер өрі бірге бігігінен болуқтын. Өте күн болын көнді көрәтшілер бет. Öbügeler bit köbülürten kinah köş öbügeler bit ölüene evenden ustan öner ottağmastağ doyduga al uattırın ottan algız amalıyan arabıt ötük sirderiger utuyan üeskabit uygulaq doydulargar sağa serin il darkanın tumus jonun ötük manı yılcıttarın sühük bütüger turan uruydu aykallı görseğim. Церемонии торжественного открытия республиканского национального праздника Ыгык Олонхо принимают участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации господин Мехмет Самсар с супругой госпожой Ферузой Самсар. Первый заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков с супругой Людмилой Петровной. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по проведению республиканского национального праздника Ыгык Олонхо Сергей Васильевич Местников, глава муниципального района Алекминский район Николай Николаевич Харбин с супругой Верой Ивановной, генеральный секретарь Евразийского регионального отделения Всемирной организации Объединенные города и местные власти Расих Кадимович Сагитов, генеральный консул Республики Таджикистан в городе Новосибирске господин Ятим Давлатходжа, руководитель канцелярии посольства Киргизской Республики в городе Якутске господин Жомарт Абдеманапов, глава Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргат Вагизович Мухамедов,
Встречаем славных наших сказителей, почтенных олонхосутов, уважаемых немгакаланов. Ытык кыртягастар быт. Капиталина Егоровна Борис Семенович. Ытык Аня Кочотугар олонко ыхыгынахар антыл гытын амалайың. Почтенные старейшины, Капиталина Егоровна, Борис Семенович, просим вас дать позволение начать ыхык олонхо. Трынкина Капиталина Егоровна. Нябаку дарите, гари гарпати, дюр неба новите, току наникан, сота яджагдакал, анасибра жагдакал, мангил бунабара, аят бунабай чакал, уринджанар чакал. Чечербынов Борис Семенович. Үтөкүннән бар жаным. Әгәрдә болын Ирактан Чугастан кәлбет, өтек маны өлдеттарға. Әгәрдә болын Сақасырын Илдар ханығар, Айсен Сергеевич Николаевка. Бұлырғы жыллар мұндаларыттан өтек Аня Кочото, Жону Сергені угуян артықтарын арян кәллаға. Сақаны сақадатан улу олон қобыт. Уйгулақ үхіғын, түйерағын өтік Аня Кочотугар олар тоқпыт болын. Айгыр селік бәйеләқ, арағас айы далбардақ, алағаркан тәтәгәркән, аныядай дыбытыгар, әтті сиіктәқ тәрген солу тәләйен, ағыз қарағалақ артық қотыну арыян, тоғыз кулукулақ тойон солу тобулан, аяннан арығыран кәлбет бар жаммутугар, нөрен нөргөй боллун. Кихи аймақ өркөн өйнін айбыт, кылан чал айымнета, олонқо туха дейін, нехилек бәрттері, улус нүргуттара, дойду туйгуттара, бир сомоға болан, тоғоруға мұстыбут, ыңырылақ ылжыттар бұдығар, бастың маны жоммутугар, уруй боллун. Сәттәләқ тиін кыл теңеләғін тиритін күрдік, тәниен тәлгенен өскәбет, Сетті он сетіс бітсіләннердәқ, ағыс он ары алласпыт аластардақ, тоғыз он тоғырыс бұт толаннардақ, арығыран айғыстан өз кәбет, айығыттақ Аня Кочотугар, арғahıттан тәхиннәқ, ахыныға саналақ, айыған аймақтарын айқаллы көрсөбет. Арчы боллун, алыс боллун, күнне қаллан кыттыгастақ, ырас қаллан ыллықтақ,
Nelemen mаңан артык тақ субуллан үрдүр үгестәқ. Тунаран тарғанар тартылақ, алачақчы айқаллақ, айы сырал үктәлләқ, үрің бұру унардын. Арчы, арчы, арчы болдun. Алыс, алыс, алыс болдun. Эвенки, дети высшего Бога Севяки, что живет на верхнем ярусе небес над землей Сибирью. Родичи Үрүң Артойона, отпрыски доброй Матери Солнца, открыли белый путь сюда. Остановились на берегу Алекмы, отметили стоянкой долину Анях, оставили на камне вечное послание. Поклоняясь солнцу и луне, благодаря Бога охоты и безбрежной тайги, Баяная, прося милости и добра, покормили духа огня, потому благодать им снизошла неиссякающим 7 веков добром. Юганиба элеңнерев, бакалдыңнаров, гулубун, чукала, иду катукалан, муттула амуфкал, аява, аявка кал муттула, агикан бугакан, мутсунава галан дерев, орорит кателиктин, аван кил кателиктин, эткан мут, арева, галан дерев, буга каним, тут галан дерев сундук,
ывын кил кетеликтин, орортын кетеликтин. Ая аянgan. Эпкен жебгәбә буңнаров. Аят бүдектин галаңнаров. Ту нукул нүлгидене орорит. Эвен кил голубундагы дунтегетчинел нуңартин. Дабла бурбар давлан китин орорбор итен китин ке галаңнаров. Аянgan чукала иду катукалан мутту галаңнаров. Аянgan. Чуппурум, көрөбүдүүләң, истесерке галәң. Арғахыттан тәхиннәқ, алғыстылы арчылақ, айықан аймақтара. Көксөттен тәхиннәқ, көмүскәс саналақ, күн өркөн жонлары. Арчылақ тылы амалыян, айыларға арты кариян, күйі аймақ кәскелін тәнетер, айылғылақ, айы ойуна. Оңа өттігер тоғыз субан турия күрдік олығыдығы холланан, қаңа сөттігер сәттеті хықыталық күрдік күй соғы сәнелгелінен. Олонқы ұхығын түрегін, анья қочатығар олыр дору, көтіғілін ихерін, сүйіққа туран, сөгіріе көрсеғін. Внимание! Ведомые добрым помыслом, давайте же встречайте благословенного белого шамана. Бәйеләқ итілі бит ие сиріп бітітчілерін күтті, әркәйләқ тылынан әгәлгәлән әтәрін, арғырар улу айылары күтті тұпсарылақ тылынан төлкөлөн туойарын, күн жөхігөй оғылыры, күп бұтынан сүрбітінен ылынығын, әппітігер қаммытығар еңерінеғын. Орой айқал! Орой айқал! Орой айқал! Үреметей пәт үйтмаған қаллан үрдік жүлдіті. Бітері ғығосуық бітіті қаллан беппәт-сеппәтанлақ бітіні яқтақ бағылыға. Аламаймаған қаллан ар айылыра ханғастаналақ аға бағылықтара ар айы тойын. Үте қараққынан көр, үте жүлді тағар. Үріңтін өлләйі, қаратын қарғыға болар көрді бүтін, үрдік үте санағын, өрі тұтанылырын, өрі көтілінарғар анан менен аттахан көрдіхін әребет. Кетчері бәт кәскел бітін тәрiyerger, олар бат ұйғы бұтын олық тұрғар, айқал! Истойды қолығытын тұтанылыра атчылара, орылырудың қан, чыңырыр чыңыз қан. Орта тұрудайды олығы оғдалы батын, ұлудайды ұраға кәхілі бәтін.
Odun kanın ohuta Çınғыс хан яға оннук боллун. Мундара! Bilgelir bilge хан, таң қалыр таңқа хан, жылғалыр жылға хан. Көл-көлөк түйені маңан түрек бет, тәқтірге тәптер бәтін, Очурга оғыстар батын. Қарақ бұт ахылынның, қолғақ бұт табылынның, жоғыр бұт ұғынның, әп бит састанның. Тусқоу! Südük üstәк сүң жағын. Сүлдер әтің сіржеттәк, сағылар чағылған арғыстақ, орта тұрудайды олығын алыста, жаң жағақ сөсті батын, тұму сәтіл тұны батын, ити теңінен елігей, күлімірдес оққынан арчыла. Алыс! Тоғыз мұтыққа олықтақ, тоғыз жолған қарақтақ, кулаттарар өректақ, ұлу сорын тойын. Сатабыл бұтын сақ, жоғыр бұтын арай, өркен өйді, идебетін бағалаттар. Сөлгір! Кен-кенер кен қаллан, кірі күпті кінаттаға, қомпырун қодай айы. Аламай маңан қаллан, арылы жәлгелген қарақтаға, айы қан аймақтарын араңа чылы тұр, икки атақтаққа илі әйені кемчілі тұр. Орой! Сақаны сақаң орбут, кейіні кейін оран келбәппет, доллы құлғақтақ, таңары бәчәттәқ, түйір-түйірім тас тұяқтақ, ордақ күреді әгей. Сығы мұңынан сыспай селлі, үлі тұрар өпті, алла тұрар аста, уақтақ мәңе күйінер кымыста. Қору! Сирдойды оғын оқтур, отмас сүрін сүрдүр, әден эяқсет хотын. От бұғынан обығын аспыт, ойу бечік олаттар, сәбірдік анынан сібігін әспет, оғыр бечік кыргыттар. Кымығынан ұтақтаң, үрің сөлігөйінен күнділәң. Кәретілінен кәпсәң, алғығы анаң. Күйегәл нұсқыл! Ол оғанан ройдур, кыз оғанан айқаллыр, үз сақаны үйескетер, түйет сақаны түретер, уран қай сақаны уғатар, ақтар айығыт қытын. Алачақчы айқалла, жаралык!
Ağız ataqtaq ajaray beğa. Ürdük meňe hallaňa batyňynagyn tört üdügen üedenge sirdemmitiň. Sığılgar bardan üst tütetülen. Sımna, oskoy, süt, karagan otun kalbarıt. Ulu yalı belek, unarar büro, küstəh külü bir, küyeni kəqətçər, kuyaq suhu tölün, kül kebirünne küçük alaman. Örebit oskunu hülen, qommut oskun qoңнарын, aha çalbari. Üerket ayın jının amarak qarakынан ker. Ağız silaq sağalaq, alaqarkan tetegerken, an yedöddümitçite, an alaqçın qotun. Ayın jınны barallaq ığın, ayqalla uruyda, bettəq keren miçikkin. Bay qarate mitçite, bay bayanay. Qoraqatçı sürük qoralay bergen. Sürür ataqta qıttan sürgüyoq taqsista qıttan dirideligay taniten kolo. Dirin dalay ve bititçite, kuyaq ballıq toyan ehebit. Kemis qatırık taqıttan, keterkinat taqıttan kündülü dur. Ulu ebe qotun, ıtık qoçabıt iççite. Ketit kiyeligitiger keskillek ığık bıtın ıstarın ulu gorgağıtıgar ulu ığığı oңottorun. Üte qarakıtından kerin. Ot masitçilere ereke-jereke olur. Betteh bolun, üörün kötün, sürün jerenkeyden.
Кору. Саханы сахан орон сандарпыт, кихини кихен орон килбеппит, жени жийле тәтче күрүүнү ухатаатчы, алтан сәргені аннятчы, ал уоту уматаатчы, төлкөлөк түхүлгені төрүттәтчы, түерім туяқтақ, нәлім сиелләқ, үйт маңан жүхіннәқ, доллу кулгақтақ, күн жөхөгөй тойон. Бәттәқ көрін, мечік күн. Радио размеренно, спокойно, так. И погода, видите, там утренний гость добил, колдах. А что идет? Вообще сказочно. Почтенный старец Борис Семенович, с уважением просим вас первым почать никем из сущих еще не отведанный крепкий кумыс из молока молодой кобылы, исполненной благодати, наполненной благой защитой высоких аю. Олон қобуды хеғар, ойу бичік кырыска, кымыз үрің тунаға, сартаңара ұхылынның. Үтік анья қочото, әғарте еға, әғарте. Кустук өңін оңнето, кымыз артағын ұхабыт. Айылғалын бар жоннун, оқтақ кымығы ұймақтан. Тыркыл сытын, тыммақтан. Маңан кулум уйкутугар, уруй. Кәрі кулум кәхитігер, айқал. Аһадан, күнді ылжыттар бұдың көйі күміхінен көмей көдіғын күнділән, сон сұрақтақ кәрек әпсәлләқ, олың қобыты ғығын серін сетер дебет, томын толырды бұд.
ıtık anya koçotugar, sette üye tukarı ketçeri betkehti bet, ketit keskil bollundu. Ağız üye tukarı aralçı badak sabat, aykal meçil bollundu. Doğuz üye tukarı ulari bat uğarabat, uruy tuzku bollundu. Kömüske baran kölönkeleri, anyağınan artıktanan, massalaska sohulak olon kohut bertlere, allan bodoy bosirderin, keriyen keler etiler. Dorgonnoq toyup doğurdoqtarı, omunnoq olonqa argıstaqtarı, ilbistaq etçilaq tıllaqtarı, samnıbat ostubat ıralaqtarı, Osna moğar kirenleri gün bugün aktılla turallar. Kortuktağ kuluba idelgin, ustıllah uran kaybertlerin, surahan ilcitten jetiger munyara. Olonko alıp tağ kehetin teriyen, bastıntan bastını manılan, manyalan atırdar boğalara. Степан Иванович Идельгин, купец второй гильдии, почетный инородец, меценат, бессменный голова Алекминского округа. Степан Идельгин приглашал к себе известных сказителей со всех округов Якутского края, часто проводил вечера Олонгхо и одаривал их ценными подарками. Anya koçotun ayanı dolan kohuttarıgar, dorgonnoq doraba, eylaq ağırda boldun. Mindi heygini manna belli künge mustum. De onun kantan kanlaq, kimten kinnaq, uran kaysaqa ucordara tiyen kelen turar gıtın, bar jongutugar akkıtın attan, antıl gıtın amalayın. Kıllahari kırsıttan ıpsarılaq, ıllamtıllaq, ürü babanca. İkkisne rükte ikihide masjid manı idalaq, kömüsçüt de berde, mehale şaraburin kumarap. Dorgon oq toyuktaq, mekçirge ola, beheleytaq mehale. Orantıl uhugar korullu bud, suntar toy dağıttan utçuy bud, tüylaq uyban. Kömüstaq taygannan, bülünnen, bulungunan, burlağınan sılcı bud, ürü miterey. Barga baydaq marqa uluhun, keng nürbatıttan sılcar, doğuyuk uola. Dorgonnoq toyup doğurdoq, omunnoq olonqo oğloq, dalaq kurdaq, taatta kihite, akım us. Oroholur evekke olonqotugar umsullubut, juaxarıgar abılammıt, biyeçere olonqohut. Boroğun uluhun sığaq neheligitten, bojoğos olonqohut. Dedogottor bilistibit. Bugünkü bitey mağın künge tıl içite ötük çıbıstan attı biter barın kurduk sanan. İlbistah tılının ilin kelin tühersen tuta kohuyan bir olon konu ayan taharır kıkkıtın ködderen ulu olon kotühülgetin oloktoğun bastın olon kohutum öre babança. Hayda kurduk etigini, olon kabahın salayar toyukkun, siteren kotoron tolaror gör kördöbün.
kelen Ulatılar diyen ıgılı yer bulayat Ötün siten kelen Olun kolatular diyen aymahı yer bualayak Arat muara kotun derin joğutun bol koyun kördük kütüne kanluanı balık yüzke bite boğaluağım onu hügüllü betüyü bayattı batbağanı gına batarı anyağın Сәтті үйт маңанаттақ тұйгын бұқатырдар тоғыз үйеға тұскулабы дойтуларғар. Oğunyor bu depidinen uğutun bulkuyan körüyakı. Eski üye kaderi öğüllübet öhü bolun. Oğuğun üye tukarı tukka hıybat dulur bolun. Mayat tıbat bağana bolun. Tarılır. Bu onur but iye doydu butugar. Kamsır karamay esköktün. Olmuk bolun. Koskokol cuk tağ boğuyar süyöktek. Ucaman tılvak
Уран кайсака олугулуктун. Уран кайсака олугулуктун. Сәтте үйт маңанаттақ тойкун бұқатырдар, 9 үйеға тұс күлабы дойтуларығар, ағыз нуарал жын удағаттар үйәхәттен түстілер. Сәтті үйт маңанаттақ тойкун бұқатырдар, 9 үйеға тұс күлабы дойтуларығар, ағыз нуарал жын удағаттар үйәхәттен түстілер.
Ağız nuvaralcın udağattar alkan silam bar bıtken arasıya baykal tört on kotun jaktır tuvaktadın sağa ulu dalak döydüler gar. Kabıllar kaba ortotugar, köp tedey köp sülgün kömüs uyatıgar. Köğün kötür kus, törön yüesken sıppın. Köpküğey uyatıgar ağız kırılak marılır ürüm ta sımıdı üsmun tokolu burda ürüm kömüs sımıdı töle anyan keviste öğretir bu alpada koyu töröbüt küçük sımıda delbe ıstanna. Kallan uala, ol kırılır sar bu katır tura düşte da oyun tura giren tıkılın tırıttan siyette atır tayağı ayağıttan siyette bur kılı munnuttan siyette. Soğuru beğediyek ketten tımlı tağı sıtı talaktığın kurtuk sıtı tığıl sırılatçı tığılırda kırığı karakta karalan oksan oğur but katırı kartları tuppuk kurtuk kartastıgas ikkidegi etin ıraktağ soğuru beğemen elgen kıyla ırı ıllı toyuk tuya tıl ete sılcı bıda. Hatına kelen otup tügürük sılga bol kullan Öreyün erken vuruyum unutan tutan turan Sağın
бол бүтөжө он тукагын туттуң өрөдө катын үтө сурағын бор сир бойуна ден тасыр талытаден өгәйір күнанның күстәғәден отутсыл басқан сөппіт оройунан оньор орой турағы саттық олығына ботур ден ана быллыгы туаннык доғоро болуқты ден оройунын оньор орой турағы сат бол ден bir kulunu ana büte ağısıl buallı bigi eyke bu köntestek suları ağallı bıt mebomanı Satsılgım Sette günlük sirinen tayır sinye bula siyelginen neley bitinen Otut günlük sirinen oksullar ot burkan kuturugun üst sirinen kürüllen Öre tangları kotogostonan öre süren koruyatır
Аны батыр, қаралжықтан көппіт қара құрттуяқ олар күртту қаптасқына түйәп баран қара бұру тасын үрін үттігар қамбатчы олары түйәт. Жоллоқ улу дойду тугар, елгеләқ иясірігер, аянната тұрттам. God.
kihi öngürges uğum kıtatta ubağas inirim koyunlu bu yebeğe ütüye bu hatırdar yüz güller diller batçan adılı öngöymeri gındılar Hatun eciyem minkinlerge beyan barar gatiydim süz kihi sügrüyen ubat sübetine sübeler Baram bihi gihibit sörüsöpke etteğe diyen elin arka diyeki ergiye körün turda burdu onyur bulgunyagar burdada kılıya onyur kırdalıgar kılıyda bılırığın ıtınağar budan orduk bol budun bilinne aŋar elitinen ses tutunna aŋar elitinen öttük battanna je ol turdağına güden erili bu hatır bihi gihibit katılla onyur katıŋar katılla onyan kirem barda
Ötten turan çöptük kallan ürdüger yüzkebit Sette değil mağan ustarıgın ütan köy vuruk tutarı demin körde Tedegil mağan ustar ehi hamaktat buldun. Ehi bar boğulungu diyerine ciyesiriye diyer keskileter elinne. Barağay ciye bahalık kanar malahına elle. Sattaq oloxuna botur. Yürüyde götüyde ürden turtdağına ırığılaq səhənnə qıtıp qohanı haqtaq ıngırılaq ıtçattar ıllıq kurdu kılınan tuyuq kurduk tuttunan kiren kelliler. Sattaq oloxuna botur. Kolonnoq doğru toğuz bulas uhunnaq mur. Soqqısı uaqtaq namana kolun. An doydunu arçılan alqız bahın törütten. Ağa bahın salayan ölböt ütü örögöydünün uruy tuz kudu kuytanan. Uran qay törde bualan atıran arpanan olur puttara evite ühü. İster kulgaqtara, sərkən səhənnitlərə, sitimdən sitersen, doğuz olun qottan tanan, oroyunan on yur, oroy turağız attaq, olaxuna batır den, uratı olun konu ayan tahardıgıt. Bu bele künge arısı allar anya koçotugar, ayıllan taqsıvıt ayıbıt buqatıra, öngör ottaq mastaq, ön bordaq ölökme serin otun, jonun sergetin ağız uya aqsabaqqa, toğuz uyağa toqtabaqqa, harana çılıtırdın. Oruy! Oruy! Oruy!
Для церемонии водружения Ытык-Дога приглашается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Аннях Ытык-маны қачатын төлкілік төлбеті хүлгетігер, Ытык-Доганы туруру анняр, өрігөйдіқ түгеммет үнне. Настал торжественный час водружения на праздничном Тюгюльге величественной долины Аннях, символа Исеха Олонгхо, Ытык-Дога. Обалас тоқыру ордук санатар улахан сололон. Бар жоңғыр баттанар күнігер барағай бағана бол. Сон нороккар солбон уйыр күнігер сон дурда бол. Славься на всю область мудрым руководителем, всем на зависть. Будь опорой крепкой своему люду, когда ему будет трудно. Будь защитой прочной своему народу, когда ему придется туго. Олонқо үхігін Ытык-Догата аннылынна. Уруй! Ытык-Дога, символ Исеха Олонгхо, водружен. Уруй! 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 Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Айылды биске Эвенкиль Тагелгын. Добрый день, дорогие друзья. Өлөхме херен отун Ытык-маны жона хергете. Рахтан чугастан кәлбет Ытыкта булла хылжыттар. Күнді доғыттар. Бука барығытын саман хайын кәлән. Өлөхме хергер ухунлук күтілді бүт. Олың қабыты хыға. Бұяң ардаған хеппетінен, кәлбетінен итеті істінді қағарделейбін көңіллән. Бастатан туран ис сүрәқпеттен
барыбыт атыттан, хахайрын лоқтоқтырын аттырыттан, өлі өкмелерге, бұ хыға тәребі чоңғы әрге бараларығар, ис сүрәқ біттен мақтал бұтын тердебет. Улахан ырқаттары көрсі біттерінігін, кейінлер бартын қаяннар, бүгін бәрттәқі ұғылынна, хағаланна. Былыр-былырғаттан өлі өкме әрігер, әлбәқ, омук, доғырдығын, әйләқті күлелән, үләні өрі тұтан, күн бүгін өлі өкме әрі, сақа әрі, баласқанна хайдытығар бігетірәк болар. Беге оның қобытығыға, беге түмсүйлі ақпетін, хам ол ақпытын көддірір. Беге бай культура бұтынан кең тұттар бұтын. Иннекі баран ер жулурда ақпытын, андойдуға баратығар білдер әбіт, көрдір әбіт ақпытынан. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с замечательным праздником, с Исехом Олонхо, который ступил сегодня на священную землю Алекмы. Хотел бы искренне поблагодарить всех устроителей Исеха, жителей Алекминского района, которые, несмотря на все трудности, несмотря на пандемию, смогли организовать и сегодня проводят этот замечательный праздник. Уже без малого 4 века земля Алекмы сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и многих-многих других, которые все эти века в дружбе, в согласии работают во благо своей земли, своей республики и нашей великой России. Я искренне рад, что сегодня здесь, на этом Тюсюльге, присутствуют гости из многих районов, из многих стран, которые приехали сюда посмотреть на этот замечательный праздник. Алекминский улус сегодня – это район активного промышленного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности, пушного производства. Это край высокой культуры, высокого качества образования. Я искренне уверен в том, что сегодняшний Исех Олонхо еще больше сплотит жителей Алекминского улуса и поведет их вперед к новым достижениям. Я искренне желаю всем якутянам в этот замечательный праздник, в день Исеха Олонхо, счастья, добра и, конечно же, главное – здоровья. Будьте счастливы. Барджоном, сахабы сирен улоқтоқтыра, бука барығытын, оның қобытығыға, бука барабытығар бүйінге тілібет алғыстыл тейден, байылы толығы, жолы хоргуну, кытанақ доробияны. Оның қобытығығар, сахабы терігер, ұлу Россияға, ұруй! Уруй! Айқал! Уруй! Айқал! 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 Слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председателю Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Жиркову. Айылды бізге әвенкіл тәгелдін. Үтік маны өліқме жана сәргеті әйгіні өр күйтіләқ өргөйді олонқа høyға кіржаға өліқме әргер сағаламытынан истіңні қағырдалибін. Дорогие жители древней земли Алекмы,
вот и долгожданный ИСЭХ наступил, пришел на эту землю. Сегодня на Алекме идет дождь. Мы народ с испокон веков, не избалованный природой. Лучшим помыслом нашего народа издревле было изобилие, плодородие. Для наших предков, народов кочевых, это было предвестником лучшей благополучной жизни. Өлөхмәгәр бүген кәлән алгыс күрдік түйән аспыт, илгелә хардақ, мен санаяқ бар, бұйыр күйтілі бүт, өлөхмәгәр, өлөхмә сиргәр отуғар, өңірік көястар, сатылабыттарын, үрдік айылар, өйден, әбетер бағахәт күңінтен алата бейге, тойық сұттар бұт манна кәлән, үрдік қаллантан, үте көрді хүлерін сағалабыт, үтік манытылларын істен, бүгін үлгелі қардақ, бейгі өк бұтын, өліқіме сіргер індікетін дағаны ұйғы бұяң бар болдың ден. Бұд ойдуға індікетін дағаны кәскіл, сайды, бола тұрдың ден, алқыз күрдік кәлбіте, бұ бейге бүгінгі күн бүтін, бейге өк бұтын, бейбіт түң бұлыр көбікелер бітін күтті, бейбіт үйелер келче кәлбіті көстер бітін күтті, бірге сетімнер. Уважаемые жители Алекмы, высокие гости, все, кто сегодня присутствует на этой прекрасной, легендарной долине Аньях Кочето. Алекминский улус – это древняя родина эвенкийского народа. Это родина якутского народа. Это родина русского народа. Это родина многих народов, которые облюбовали, полюбили навеки вечные эту землю, облагораживают его и делают его лучше своим трудом, своим отношением. Это родина великих Тоюксутов и кузнецов. Это родина великих поэтов, писателей и сказителей. Это родина выдающихся тружеников. Это родина людей, которые любят, гордятся и желают самого лучшего процветания в своей родной земле. Да пусть будет так. Бүгін өліқіме сиригер отугар үғақ күні. Бүгін бігек бұқывары самай маны таңыз бұтын таңынан үйерен көтен өліқіме сиригер мұхынны бұд. Бұл олонқа үйген сүрін исқоғаны сүрдәқ сұдырғы. Бүгін күнге бігеге ал ототтон, кәңсік тахарын, ол бігеге бұровыд үрді қалланырға өрен аран тақсан, атын қанлық тағаны бұруға бұл құспаққа, чобы бігені бәйбік кенеден, үрді қайылар бұтығар тиен, кенелер бейеқа бәйелерін алғыстарын ұйтан, ол алғыстарынан бігеге салайттаран, инді көттігер олар бұтығар, олонна ананар бұғақ. Төхінен бігі бүгін өрәбіт көтөбіт, төхінен бүгін бігі бұровыд үрдікті құнарар, төхінен кені сыты хамара топсар, отчынан кені өссірді күйәліндел қаллаңы таққан, үрдік айылар кәңәрилерін кішігілатан, ол жан үйәттен алларан көйен көрін бараннар, бұл бейлерін оғылыра, аллара Аньях Кочетугар үйері көтәхіллаларын көрін кенілерге, ұйгыны бұяңы үгітан саналары көннерен бие қалғыстылын төхер яқтақтыр. Онан де бүгін харсын төхек алларынан мұқавары әйләқ, илләқ, жоллақ, соргулақ, үшігей кәмнері тұскулан, оланқа үйіған өліқіме сиригер олақсы туқайын. Уважаемые жители Алекмы, гости,
сложный мир всегда нуждается в простых объяснениях. Сегодня здесь у нас идет дождь. Это для кочевых народов, это дождь благополучия, это дождь плодородия, это предвестник богатой, лучшей жизни. И сегодня наши помыслы, они сроднились с пожеланием небес, и это благое знамение. Да здравствует народ Якутии, да здравствует наша великая Родина. Сахавыт сиригер, сахаденугар сергетигер, саханоротугар, букаварабытыгар, уйкулаг ыгакка, урой айкал болдун, айкал мичил болдун, жоллах соргулах болдун, үшөйдүк оларын төретор оғыт төлкөленнін, итер сүйігіт итчіленнін, әгеннігіт анабыт күрдік алғыстақ, кәскілләқ әрі болдун, олонқа ыгар, уруй айкал болдун. Уруй айкал болдун. Уруй айкал болдун. Айкал мичил болдун. Слово предоставляется главе муниципального района Алекминский район Николаю Николаевичу Харбину. Табыллах ылжыттар, Өлөкмө районун ытык маны олоқтақтыры, Сахабыт сиригер, Саман сайын кәлбетінен, Саха кейтігер, Сөрігер бұйыргар чугас тык туппут, Айылғалын алтыған, Әтінен қанынан чапчыр, Кутун сүрін ырастыр, Ытык маны күннерек кәлбеттерінен, Олақына сиригер, Олонқо ұғығынан итидік істіңнік ағарделебін, Уважаемые жители республики и дорогие гости, сегодня Алекминская земля, прекрасная долина Аньях, рада приветствовать вас, уважаемые участники и гости национального праздника Исэх Аланхо. От всей души поздравляю вас с этим священным праздником, который посвящен сохранению и популяризации культурного наследия, эпического искусства Аланхо. На Исэхе Аланхо мы всей нашей многонациональной республикой обращаемся к небесным божествам Аи и просим благословения себя и своих близких. Пусть этот священный праздник единства зарядит энергией, придаст бодрости и оптимизма для исполнения всех намеченных целей. Желаю всем счастья, благополучия, силы духа и бодрости. Также от жителей Алекминского района и от себя лично выражаю благодарность руководству и правительству республики за такую возможность и поддержку в организации такого памятного мероприятия, который играет важную роль в сохранении культурных традиций и духовного воспитания. Еще раз всех с праздником! Үрін тудақ үғағанан! Çekeyder, eder çegen eretler, kındı kıdalık kırgıttar, duolan doksun ualattar, ililerten ılsıhan, tarbaktartan tardıhan, toңолоқтон tutuhan, akımaltan annihan, gün ergirin batıhan, kölü heli ergiyen, ünkü tılın ütükten yüere tüheren, Joljuha kamsanan tenge birge üktenen, tülbek ülge holon nağ tühülgeni törütten, Sakajonun ügehinen ayı aymak serinen, ahu haydır onyunu, olağına seriger, olon kabıt ühegar, oroyuttan tutuğun, ehe haydır onyunu, eŋeritten ılığın. А ну-ка, приятели, добрые мужи, удальцы, прекрасные девы, стерхи, могучие парни, возьмитесь за руки, сплетите пальцы, беритесь под локти по ходу солнца, кружитесь в хороводе.
Çakidar bugün ölür günlerge ölür günlerge ayıl qabıt baraksan qabıt baraksan anan minen ağal büyüt minen ağal büyüt bu yanlardaki helerin nardaki helerin Evet, berani.